دەمخۆش تەماشەوانین هێژا di بەرنمەیەک نو یا باسی ڕۆژدە جارێک دێ نەمدەهێت. شەری ناوخۆی سووریا هەروەها ڕۆژهەوای کوردستانی bi berferahî û destêwerdanên gelek aliyan ji Amerîka heta Rûsya, ji İran heta Suûdiye herweha bi müdahaleyek yekrast a Tirkiye alûster didome. Tirkiye dibêje li Bakurê Sûriye divê herêmek tampon ango aram durist bibe. Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî baweriyê bi vê pengeva Tirkiyeyê nayînin. Dibêjin Tirkiye dixwaze pêşî li ber statûya Kurd bigire. Em dê hûrguliyên vê babetê di tevera me ya duyem de li gel parlamenterê kevin ê AK Partî Profesör Mazhar Bağlı biaxivin. Di tevera me ya yekem de mijara me hewlên serok berzanî û pêvajoya serxwebûna Kurdistanê ye. Rewşa Kurd di vê proseya serxwebûnê de çi ye? Bingehên bên yê sosyolojîk, neteweyî, hukukî, bandorê wê yên herêmî û cîhanî çi ne? Mêvanê me li stûdyoya me li Diyarbekirê Mehmed Emîn Akar, dadnas û çavdêrê siyasî ye. Kek Mehmed Emîn destpêkê de tu xêr hatî basî roj. Ez ji pirsa xwe yekem dest pê bikim. Pirsa minî yekem kek Mehmed Emîn. Îro Serokê Kurdistanê ji Fransayê vegeriya Kurdistanê. Tê gotin ku Serokê Kurdistanê bi xwe re piştgiriya serxwebûna Kurdistanê aniye hewlêrî. Di vê babetê de gelo bîrûrayê te çi ne? Dem baş navxêrê dabî. Demek ki dirêje çend salê vê dawiye Serok Barzanî îlankirina serxwebûna Kurdistanê dike. Ew mijara referandumê di rojevê daye timî lêbelê êrişê Daişê li ser axa Kurdistanê li Şengalê li Kobanê wekî lê keşer û pevçûnê got eser axa Kurdistanê dimeş diqewime. Ev ya divekî vê demê texîr kiribe. Ji alînê keva aslında problema mezin ez bawerim ki problemê mezinê tengasî herî mezin li ber serxwebûna Kurdistanê nêrîna Kurda û tevgera Kurda ye. Hizb û rêxistinê siyasî Kurdanê. Lêbelê tiştê ku di çapemeniyê de xweya dike Serok Barzanî ziyareta wê Fransê pêşwaziya Holand û di hevdîtinê de tiştê ku ser axivîne tiştê megadar bin vê xweya dike ki Fransa ji roya pêşî ve alîkarê piştgirî dide serxwebûna Kurdistanê. Vê ya xweya dike, ev ya mizgînîk ye, lê berî gajê ev ya qismî ez bawerim kiş bû ji xweya dikir Fransa hinkî devletê Ewropayê wek Fransa û çend devletê din jî vana piştgirî bidana serxwebûna Kurdistanê berî gajê vê ya kiş bû lê berê ku vê ya ji alî Holand ve û di hevdîtinekî fermî da bi vê hawî ku hatibe evkê hatibe gotin ev ya vê ji bo meteba jî mizgînîkî nû ye. Birêza kar te bi xwe gelek cara wekî gote diyar kirî di vê pêvajoya serxwebûna Kurdistanê de taqîba siyaseta Serokê Herêma Kurdistanê kiriye. Serokê Herêma Kurdistanê di hevpeyvinek bi Kurdistan 24 re duhî diyar kir ku ger ew bahweriyê neyê ku serxwebûna Kurdistanê bi dest dikeve rîskeke wisa wernagirê. Belê di vê babetê de tu çi dibêjî? Rast e. Belê. Hadi. Bi tev dengê ve baş natam hinkî hatta birîn lê belê tişê ku ez dibêm yani Serok Barzanî ji alî siyasetê ve diplomasiyê de jî gerek tecrübî wî zêde ne ji wî alî. Em zanin ki rêxistin û dezgeh têkoşîna Başûrê Kurdistanê di meşam din wan ji roya pêşî ve digot ki ji bo Kurdistanê otonomî ji bo Iraqê jî demokrasî dixwastin. Ev ya ji li wê gore li gora rewşa dunyayê li gora rewşa Kurdistanê şert û mercê xwe vêya digotin. Berî gej Serok Barzanî digot ki em zanin ki di temamê dilê Kurda da Kurdistan kî serbixweya ye.
لبله شرط و مرج مگاوا گو ویا بکرنی نه لگور شرط و مرج خو دستکفتی خو می محافظه بکن ایرو بسا خویاد که و ایرو شرط و مرج دنیای جی روش دنیای جی او که کردستان اشتدایه شرط اعلان کردن سرخبونه کردستان هنه کلجی جوار آمده نه جوار آمده دنیا جوار آمده اصلا پروبلم و مزن tabii کل کارن probably خو بکر بینیم کردستان کی سر بخواه بری این کاج کار بون لبره شرط دنیای روش دنیای شکلی کو کردستان بیه چهار پارچه نفت دست چهار دولت دا جعلی آبوری و جعلی سیاسی و دیپلماسی و چهار مشل سرپی خو ببینه وانا پروبلمی مزن لیرو روشکی نو دکتیه پیشه گفته ویا امکانه کی دیروکیه کرجی و امکانه دیروکی که دست خود ضعف نداره سرک پارزانی از باورم که جوی امکانه قواتیه بر کرده اوجی سرنا به هرم کردستان باشوری کردستان ویا بکرتینه در حق ویا دجی خبات و شکر خو زده کریه برز اکر دواره حقوقی سوسیولوژیک aidiyyet neteviyyi de بتایبەتی دواره حقوقی ده هاتنا پیواژویا سرخۆبوونا کوردستانی مناقەشەکردناوێ di rojeva cîhanê de tu çawa du nirxînî bi taybetî dwarê hiqûqî de ولی بنگاه ویا هر نتبکی کو کار به قدر خود تعیین میکرد سر و بنگاه و یکیتیا ملت تا پیمان و 1948 ویا هاتین درخواندن بکنه که پیمان دبیجه که هر نتبکی کارگ سر آخر کی کو دجی امانه قدر خود در حق قدر خود بریار بدن ایرو گله کردستان هی در حق قدر خدای بریار کی بدن گله کسر به مسئله نقاش کن دبی که عجبا parlamentoya Kürdistan'ı bir bide bir yere sarkamuni bide tertke anake az bavarım evci tertke yani gelek cihahinki devlet çünkü ev parlamento jali gel vatiye bejartı ciber ve ekici temsila ve heye parlamento karel sana ve gel cevabda letişe ki ko ekjar kurtbeci dünyaya meşruiyet ve izlede ve gelek Kürdistan'ı bir referandum ki ko beje sarkamuna Kürdistan'ı ereni beje ve çakı jali vare hukuki da ji rojavay dünyayı da bu rojavay dünyayı da ji اویا کی چه بیشیم جبو علیکاری و پیشگیری کو بدن سرخابونه کردستان جوار جوان جی زمینه که خورد آوا کرد جبر وی کی جی دخواست رو کی روش کی بر روش کی باشور کردستانی رفراندوم سرخابونه بو کربه و از باورم کی گلی کردستانی به نسبت که زیاده سرخابونه کردستان پذیرینه و دنیا جو بینه دنیا جو بناسینه دواره سوسیولوژیک و دواره aidiyyet neteviyyi de tesira ve liser kesayetiya Kurd dikarî çi bin. Yani em diro ki da zaten binave Kurda go Kurda devlet ava kirebi avi em zaten le Kurda hayır ol sen nave xud devlet avane kine yani tane sesala bistemin da mahabete komara mahabete em zaten ki yazda maha meşiye ava tecrübe keş bu Kurda lebele gava go ve cali moral va moral motivasyon ka zede ser Kurda çeve yeki din diye mesela bejin teşekkür kabejin yani bejin olimpiyat çedbin go gelek sportmen de sportiste ko Kürt desen abi Kürdistan'ı ko gava ko dahili olimpiyat yapın ol her deri televizyonda da gava Kürt ko van seyir bakın jali sporu terid bejim ya cem bejin ki müzik zan ya jibakine ka de duare ne ka da kese ko sana ve Kürdistan'ı ko jode derken ko hamid dünyayı var naskirin eviyad beki hünermendeki be eviyad beki کسی که سپورتیست به سپور بکردینه کسی زانیار به هر واریدان و خواهد که پرچه نکای کردستانی سر گله کرد جالی مانیه ایت دا افکار نتوی نرخ نتوی خورد که كاك محمد امين نها تسيرا دولتك سربخه لباشوري كردستاني دكاري چه تسير لپارچين دينين كردستاني بكيل غورا باهريا problem ki mezine gava go başvuru Kürdistan'ı eğer go jali abori ve imkanı ve gava go bazirgani ve kineka go reç ki ne bine şura go dünyaya ra temas bike ve çakı çarali ve go gredai be tesir ki mezine karab ke jali psikolojik maneviyat tane belki tesir ama o kineka tesir ki nakre leberi embejin projavay Kürdistan'ı ra behevra
o bir gece derya spi sınır ki o bir gece derya spi jvedre embejin ki nefta Kürdistan'ı بسر آخر روزهای کردستان درباسی پیاسا دنیای به پازار دنیای به و چاقیجی کردستان سر بخوای جالی ابوری داش گو خرد به از باورم ابکا لقادنا نتوی داجی او لسر پرچه نکای کردستان جی تاثیر کوی پوزیتیف شبه گلک پوزیتیف شبه باشه که محمد اما بکی نکا پروبلم کتش کی نکاجی کردستان کس هبیا بیش کردستان کی سر بخوای بیاجی مرتين ایروجی باشوری کردستان به وی شکلی جی ام زانن کی Üniversite Başvuru Kürdistan'ı zanigel Başvuru Kürdistan'ı gelek xwendekarê Bakur ya jî Rojhelat ya jî Rojavayê Kurdistan li dixwînin ji ber wê ji alî nêkava jî ji alî zaniyarî ve jî ji alî perwerdeyî de jî gelek tesîrekê başvê bike. باشه که محمد منها شر لهمبری داعش رولا کردی ده میرخاسیا کرد ناوی گو کردان جیهانی ورگرتی وساتê nirxandin rojava jî wesatê nirxandin ku pêvajoya çarêseriya pirsa Kurd pêvajoya axaftina ser serxwebûna Kurdistanê nêzîktir kiriye gelo bîr û rayê te di wê babetê de çi ne Rast veya li gor rastiya xwe li gor meselê got rewşê ber realize bike rewşa Rojalata navîn rewşa dünyayê Kurd wê derê çi xweya dikin rola Kurda çi ye dünya bi çavî Kurda ne vana evkê tesîra vana zêde el ser veya îro em zanin hemî dünyayê têkoşîna qahramaniya Kurda golhember Daeş hovîtiya Dawişê êdî dünya pêzane siyasetmedarê dünyayê jî em bêjin Amerîkî jî Fransî jî İngilîzî jî gava bir yek nêka bigirin ez bawerim ki ew ji helbestekê ki reaksiyonekî ji gelê xwe bibînin çünkü gelê ez zanim gelê dünyayê îro bi evkekî sempatîkî gelek geş nêzîkî Kurda dibe nêzîkî Kurdistanê dibe ev ya jî avantaj ki mezin e ji bo Kurda ji xwe veya tesîra veya jî evke go dem girtine pêşî go serokê Fransê go serok Barzanî re gotiye ki dema serxwebûnê ji me re bêjin Kingê veya bêjin Roşkî berî roşkî ez bawerim 2017 da em ê bi Kurdistan ki serbixwe nas bibin em ê nas bikin baweriya me ew veya lêberê li Rojavayê Kurdistanê ew hember tekoşîna li hember Daişê hovîtiya Daişê qahramaniya Kurda jî tesîr ke mezin ser veya kiriye lêberê veya xweya dike ki hem dagirkeriya îşxala Tirkiye li Cerablûsê û Rojavayê Kurdistanê û armanca wê koridora dibêm koridora Kurda em ê bifetînin em ê bixetimînin ve ne gî armanca xwe Kurd eger qahramaniya xwe bi qahramaniya xwe ve li keleka qahramaniya xwe aqlê xwe jî deynin ber xwe ez bawerim ki destkeftiyê Kurda wê zêde bin ji alî lêka de ji vê xweya dike ki pêşiya her tiştî ihtiyaca me bi tifaka Kurda ye ev tifak dibe ki ne dibinê dezgeh û sazî û ya jî partîkî de be jî ev ya dibe ki ji alî psîkolojîk ve ji alî moral ve karben go destkeftiyê evdû xwedî derketina destkeftiyê evdû bin jî perçekî Kurdistanê ku destkeftî hebe Kurtê nêka jî perçê nêka jî li wê destkeftiyê xwedî derkevin îro Başvurê Kurdistanê gava serbixwe be em ê pîrozbayiyê bikin Rojavayê Kurdistanê gava em bêjin ki bi statûkî federe dest bixîne em ê jî pîroz bikin dibe ki Bakurê Kurdistanê şertê otonomiye be em bi wê ew bikin em ji alî wê ve têkoşîna xwe bimeşînin û gava got ew dest kete em ê pîrozbayiya wê bikin îro ihtiyaca Kurda bu ye بله کک محمد من ایسا سالیا سایکس پیکو بو لأوتيلك اللبناني سايكس وبيكو دبلوماتين انجليز وفرنسي بجدول عن روجلاتان نافين لحفو دو بحر كرن ولاتي كردستاني جدر في إرادة خبو چار پارچه 100 سالا پشتی وی لحرمي اف بویرین گو رو دیدن دی گوتن کو او میزا کو اوی بریاری لسر حرمي ور بگره رولا کردان رولکی سرکه بیرو بحوریات دوی بابتی دچنه شرطه 1916 و 2016 ne bekevin? بله 1916 da Kürt nexwedî hêz bûn, Kürt nexwedî tevger bûn, Kürt nexwedî rêxistin bûn zêde. Kürt ji perçe perçe bûn ji bîya wî. Lêbelê yani dünyayê devletê ku evkê serkeftiyê şerê cîhanê yekemîn bûn, em bêjin Fransîzî, Fransî û İngilîza.
وانا دخواز وانا كل نيرين وان كرد كو بسري خو دولتك اوانك لبري امزانين كي بري سايكس بيكوجي بوكو سايكس بوكو وي جالك جارجي او بيم نوبل وانا نوال جالك جارا جبو سرخبنا كردستان قلتنا كي روجرات نافين gelek Kürt karın ki evkeka devleteka seküler civakta seküler o devleteki seküler karın avabkin bikerbin veya gotne lebeli şart merce dünyaya ve çakı be kadar ya be xoditiya Kürda euro bikerna atiye cetvel danesel mase şxora nakşa dünya junuva xat kirne le iro usa xoyad ki Kürda bxoyna xo tekoşina xo taba xo keda xo بزعمت بدلشی و بلکه به ویرانی ولایت وام ویران بو بازار وام ویران بون کوچبر بون هاتن کشتنه کرد داویا ویدا انجام ویدا ایرو گیشتن قناق کی وساکی او 100 سال بری او نقشه 100 سال بری سر ماسه به جدول هاتو خط کردن ایرو از باورم که او رابع جنوبا لگورا جیانا گل داخوازا گل به شکلی که به اراده که آزاد جنوبا لگورا وی کو کسی خوازه به هر بیشی لگورا وان جنوبا به خوازای او جنوبا ولا نخشه کرد کک محمد من سال 1991 کان باشوری کردستان جالی تکوشرین دوزا کردستان و هات رزگار کردن سال 1992 ده پارلمانتو کردستانی هات دمازراندن 25 سال پشتی وینا گلو باشوری کردستانی جهانی رکاری بویا بده دیار کرن کو باشوری کردستانی ده وی پیواجویا 25 سالی ده کاری بویا بده نشاندن کو دکاره دولت که سربخوشی آوا بگی باشوری کردستان چند سالی به داویجی کسی کو دیده بن و لگریا من زانبن دفعتو دولتی که سربخوی براستیجی yani meclis her hali var. Jali yasayı ve parlamento ve hükümet ve jali daraze ve darazavi mahkeme temize mahkeme neka bazı ve greday nine brasti. Şber bir vajı de facto devlete ki serbxoye Ehram Kürdistan'ı. Lebele problem ki mezim vi haviye. Jali evleyi ve başvuru Kürdistan'ı veya xoya سر یریشه دایشه خویا کرد که جالی اولی با ارتش کش خرابانه کریه. هیچی پشمرگه گردای رخصتن او پارتیانه. تیشه پیوسته روش کی بری روش کی پشمرگه کردستانی بنابه ارتش کردستانی گوبی جبن گوبی آبی کم ببن. آلمان جوانجی او بجی parasına Kürdistan'ı be. Gava go viajı bikir be. Bağırmış her abi va Kürdistan sarkabun eva amade o kare ekbine. Kare برای خوب کردیم. بله. که محمد امین نه پرسکره که دن یا کو ریالیز یعنی یا پرسکره که ریالیز گرد کردستانی دتی جیاندن راستیه که کردستانی جی اوه کو هر چار آلیین کردستانی جالین ولاتین سردستین کردستانی نه او ولاتین کو خاک و عردا کردستانی داگیر کرنه. گلود وی پیواجویا کو رفرندوما سرخبونا کردستانی تی آخافتن حولن سروگ برزانی ین هرمی و به تایبتی ناونه تویی ده انجامین خو ددنه دیار کرنجی ده پلاتفورمی ناونه تویی ده بسا سرخبونا کردستانی تی کرن. هسو هلوستا و ولاتین در دورا کردستانی تایبتی دولتین داگرکرین کردستانی گلوی وکه هفودو به. جالی که ve kevdu be hinçi lugora şartı dünyaya nerina dünyaya ve Türkiye'm beji ki Türkiye jali ki ve da naxwaze tabi serxabuna Kürdistan'ı naxwaze ama jali ne kava tabi jali ne kava dibe ki ko İran ya rabha rakabet ki navan hebe ve şartı mece serxabuna ji ko ava ve dünya ji binasine xuduri ve nade yani jali ki be naxwaze lebere kava gore peşamiji ezrati nakim dibi şartı da Le hinki dagirkerin kambeci İran bir şekli nane Ali ne kava hinki Kurda sazi buraya xustunu dezgah Kurda tarih ke o yekitiya Kurdistan'ı nav xuda Ali serxabuni da goçene ben. Jiber ve yekeci İro rast em hember veyane nabejin. Nav Kurda da be ittifaqi ki nav Kurda ki goveya peş nekeve mesela referandum peş nekeve
ایکو کسی سرخابون خوازن دست وان قلص به اجبر به یکی جوک تکن یعنی اتفاق کرده خرات کن ایرو تشت پیوستی ama به احتیاج من ناف خدا از دوی باوریه دامه tek evka maniye lehember serkabuna Kürdistan'ı Kürt bixune. Zedi Kürda çe engel ki mani ki lehember serkabuna Kürdistan'ı tune. Ama dagirkere Kürdistan'ı hali daha fazla. Serkabuna Kürdistan'ı daha fazla. Beli. Kek Muhammed Emin Nuha gelip cara de meydana siyasi de efte axaftın ku pekanina konsensüs ekeli Bağdayı. Pekanina konsensüs ekeli Şami. Ji damezrandina وڵاتێکی سربەخۆی کوردستانی هین زەحمەتترە حتا ئیرۆدە سەرۆکەی ڕێخستنە سیخوری یا دەولەتێن یەکبوویە ئەمریکای CIA جۆن برێنان دا ڕاگەهاندن و ئیمکان ژێرە تونەیە و عێراق و سووریا وەکە دەولەتێک یەکگرتی بمێنێ هەنێ ئەو ژی نیشانێکی و ئەو گەنگەشە ئەو ئاخافتن بنگەهەکی وای ڕاستی هەیە Hun rast bejin veya teninin ama gelek rayadarın Amerika'yı o Fransız bence İngilizce gelek kesa dua demeyda rojnamavan kesene kan gotun veya lisser mesela Suriye gotun Suriye ne be go yekirti bimine Suriye perçev be gelek kesa ve Suriye ve se devlet o Irak ve se devlet Irak ve evke jali evke bade jali de facto da jan kaşko benin kadro anka belki se devlet be يعني هرما شيعية وسنية جاب جودا وكردستان وانا جاب قتيانا جوي علي با بروبلم كيتنا جوي علي يرو دنيا تشي كده برخو دنيا 7 سال ناقل كردا كريه وين حقيقه خو 7 سال او امكان دركته كو شوله راكه وين حقيقه لامبر gele Kürt ko avabiye او سايكس بيكوت ko nakşa Kürdistan'ı perçekine cevdu يرو imkanatiye gafa peşin bavarım Rojavayı Kürdistan'ı, Başvuru Kürdistan'ı yani ne devleteki yekbuyi bin ve havra bince, bavarım tekratiki de facto vak devlete yekbuyi bin jali abori sosyoloji, o jali pervedeyi ve kinekaji, jali parasına velat yakuji, jali nekavaji ve mümkün. İro dünya jiyora vekiriye, dünya jibo go Kürdistan, sınırı Kürdistan'ı begijin derya spi jiyora vekiriye. Bibi abi evji dukhazın ki levedere grave ki آرامی لودر آبکن از به باوری دام ایرو کی گو کردستان روجاوای باشوری کردستان روجاوای کردستانی جی کوشدر و ایریش نین اوکی اول نوا خدا دولت ولایت کی آرام سکولر و دموکراتیک و آزادی خاص و آوا به هم باشوری کردستان هم روجاوای کردستان و هم ممکن ہے دنیا اج بیاد بینه اجبر به کی دنیا ایرو لهمبر هویتیا بیر داعش یا جوان اوکی رادیکال لهمبر وان Alikari bir Kürtler azede dike. Jübeyj dukhazde ve dakhvaza bije. Rojalat navin roki duroya sale ki 2 sala 10 sala da nagice aramiye. Ve ne mümkün yani hatta golvedre menfaat ve fayda dünyaya gotte da beçavi herkes istedi. Lovedre şaruk perçun meşe. Ama dakhvaza ama roki beri roki Kürdistan sarxo saraxa xo gele Kürt aramiye xo huzura xo o destiladari xo avabikin. Ve koyduk. İro ev şartı merçene, ev şartı merçene ama problem asıl mesela Kürt kodvede de aklı xudun peşiye xo. Yani keleka kahramaniye xo, Kürt ko aklı xudun peşiye xo, diplomasi ki bir avim mesela. O nav kudaji ittifakı ki ko ava bugünse evana tev roje peşiyle çan sal peşiye medan bejin 5 sal ya 10 salada Rojavayı Kürdistan'ı ya statü federe ya ji لوی پرچکی کردستان روجاوای کردستان دولتی که وقت دولتی که سربخات در که به روجاوا دنیا و هم ممکن بین. بله. گلکی سپاس بریز محمد امین آکار دادناس و چاودری سیاسی کو استودیوی اما جه دیاربکر gelme. سپاس پای سرچاوان. تماشاوان هێژا تەوەرامەیە دووەم دەژی وەکی گۆ مە دەستنیشان کردی پرۆفسۆر مەزهار باڵش ستودیۆمەی ئیستانبولê وێلگەلمەبێ گوتێدە ئەمێ لەسەر ڕەوشا تورکیە و هەرێما تامپۆنگ و لە سووریێ دخوازێ بێ ئاواکردن قسە بێت.
Carek din silav temaşevanên hêja. Di tewera me duem de wekî ku me destnîşan kirî, em ê li gel Profesör Mazhar Balı li ser rewşa Tirkiye û pêkanîna heremekî tampon ango heremekî aram ê ku li ser li Sûriyê dixwazin pêkbênin biaxefin hûrgiliyên vê babetê li gel Profesör Mazhar Balı em dê niha biaxefin. Silav Profesör Mazhar Balı, tu bi xêr hatî Kurdistan 24. اهلا وسهلا سرسري من Birêz Balı, Türkiye dixwaze li Bakurê Sûriyê, taybetî li sînorên ku nêzîkî Tirkiyeyê ne heremekî tampon ango heremekî aram durist bike. Gelo Tirkiye vê yekê di çerçeveya stratejiyekê de pêk tenê bîr û rayete vê babetê de çi ne? لبلك كي تزاني كو ام بيجين شري كل سوري تشي دوا براستي زور زول بكا تعدا كبرا مزل تركيا ديكا لبلا ام بيجين نه تعدا كل باريزدان تركيا تنت كنج بوي كو ام بيجين كسي خواب باريزنج بوي شر لفي تنت تعدا ناكا يعني الجمعيات كا لابوريت كا لبلا الدبلوماسيه تركيا كا للفتره تركيا كو بدوالي درا تشيكريني يعني تعدا الفاناجيات كا Türkiye cibere da dibêjî kulva dere şerrî ku çêdwe, şerrî ku Daişê çêdike, şerrî ku PYD çêdike, şerrî ku Esad çêdike, va şerrana şerrê nemeşrûne, lazim e ku diwal û müttefikê me bi hev re em li dijî va şerra bisekinin, em va şerrana biseknandin bidin, va şerrana tehdê hem li Tirkiye dikine, hem hemwelatiyên Sûriyê dikine, yani zor û zulmeka mezin lê çê dikine. Lêbelê Tirkiye va tişta ji berê de dixwast, و خواستنا ترکیه پر جارانی هم بیشن د مؤسسه بین الملل دا کوهات گوتنه پر کسا و اوا ادعا ترکیه یا جوا خواستنا ترکیه پر معقول قبول ند کرن لیج بوی چش بوی کواناجی هم بیشن فکر کوان تلیوان دوام شر سوریه ده هاو وانا حسابه که قالور هاو دخوازن که حتانی و وسایتانه او کسی کدبه مسایتی وان دالور شر دمشینن او چه آرمان جوای هب دست خواهش دو وشن دا خواستن که و هرما چه بلی بلی ادویجم لی ترکیه تشبس که ده 15 تیرمه دا لی ترکیه بوی وی پر تشت هاتا گوهرتن یعنی او تشبس که دربه لی ترکیه بوی و جمعیت و سیاست و او تشبسا سکنان او دو تشت ادویجم گوهرتن او تشتی که استراتژیا ترکیه که بله که مظهر نها د صحیا سیاسی ده تی گوتن که ترکیه خواستیه روشکی هین آلوستر خواستیه ناف شیلویه که دل سوریه که پاشی بلکی نکار بیش ناف درکبه حتی تی گوتن که ترکیه اف یک گرد جبوی که لدیجی ستاتویا کردانه تیچ ویه که چاوادن ارکنی که وقت براستی تم تیگوتن یعنی او نتشتکی راستیه ترکیه جو کردارا که تشتکی چه ببه جوی قطعیت له تو تعده نونه یعنی جوی تنگاسی نوه جوی استنگ نوه براستی و نراست از خواه تو جوی که تو دبینی از کردم لهمبرتم او کردیجی خبر دمه از والله ایلگی داره جی که کی داره کردا گاوه که پیش تا هرن پی پشکی مدورمه پی کیفی مخواشت و نتشتکی راسته لی بله ترکیه جی بره دا جی وقتا که اسات را الفتا خواهوی جی ما فی کردارا پر دخواستن که پیش تا ببه یعنی نهانی آکو ترکیه لدیجی وید سکنه دوی که او ریخستنا پاککل و داره که او نا تشتی که آوا بکن هم زاننه که اونا ورن لترکیه تعده بکن شر که مزن ترکیه بمشینن لدیجی وان سکین ما یعنی او تزانی که سر و کومار جی لیچینه جی بحثاوه کرد و او هفلری که هرمی کلوه داره لسوریه اوی که آوا کرنی مؤسسه که پککی آوا کرنی نج بوی کردان آره جبوی شر جبوی امبیجن خونرجاندن آره باشه برز باله ترکیه دبیجه کو ام لدیجی پیده چونه ویدری و پیده جی تکلیاوی به پککی رهیا افنا یعنی ایدیای که ترکیه لی دن گر کرد لی روژاوای کردستانی هفکاریه که پیک بینن کرد همی هفکاریه که پیک بینن یعنی اتفاقه که کردی پیک وری و داخوازه ستاتویه که بکن
Türkiye ve demecil dijî ve statüye ve rabî. لیکه ام اهم از اشتا پرس کم یعنی ترکیه سوتیاتیا کو ام بیژن لهرمی کردستانه لهولره کو کرمانجا تشتک بداس خاص ترکیه نهانی لدیجیوی سکین نه بله بره ورگانی و یعنی ام بیژن دبر اخ پارتی را براستی کو کردا لدنیا لکیدره لهرمکه تشتکی بداس خاص دانا ترکیه لدیجیوان د سکین نه بره جور جد اخ پارتی وردادا لدیجی کرمانجا لدیجی کردا ناسکنه لدیجی شرد سکنه یعنی ترکیه ود بیجی نهانی کو براستی تشتکی نشرداره نه بله از ام به هر رب بیجن که کسی هفته نخوابینین از ورزانم کتیجی باش زانی نزدیک 2 میلیون نیف کس لسوریه هنه یعنی کسی کردانه جوانه حیث دیخوای حیث هزار خای لورن 700,000 خای لهولرینه ایکو لوی در ماینی نزدیک 500,000 نه اف چطور 2 میلیون نیف انسانی لور هنی تجبوی وان تشتکی سیاسی آوادی که جوانا 3 پاره 2 پاره وان جور دربنه وان نه تشتکیش بوی کرمانجانه براستی ام و ترکیه و قبول نکه او ناوی کش بوی کردای باش بوی پکک دخوازی کل و داره نها کک مظهر تدیک نها تو کسی سرجماره کلور نکریه چند کرد ل روجاوای کردستانی مانه یا نمانه بگو من بشکی زیده جی روجاوای کردستانی درکتنه لی هجماره کی چی قاسمه یا کس پی نزانید لی لعالیه کی دین حتی بری دمک کرد لسر سینوری ترکیه لعالیه دین داعش بهیز بون او هرم حمید بن کنترولا داعش دبون و دمی ترکیه مداخله و دری نکر یعنی تی گوتن حتی گو داعش الو دری بون ترکیه مداخله نکر نها گاوا گو هیز این کرد الو دری بسرکتن ترکیه مداخله کر یعنی افنا پر سکیتینی پیشا چاوا دوی پرسی چاوا دنرکن کک مظهر نها لعالیه دن سینور حتی نها دهاتا گوتون گو گاوا کو دبن کنترولا داعش دبو عالیه سوریه لسر سینوری ترکیه مداخله سوریه نکر گاوا کو او هرم کردان کنترولا خو لسر پیکانی ترکیه مداخله کر بیرو رایات دوی بابتی یعنی وکا پرسگریکک درست بویه نرخاندنات لسر و پرسه چیه کو حتی کو داعش الویدری خودی صلاحیت بو داعش الویدری خودی هیز بو حتی ده هاتا گوتن کو خلق جعالی ترکیه و درباسی در سینور بو لی حتی نها وصالی هاتیه کو ترکیه تم مداخله یک ناو سینوری سوریه نکر لی گوا کو هزین کرد هاتی الویدری بتایبتی هرما جزیره و هرمین عفرین و کوبانه خواستن گو او هرم نزیکی هفدو ببن مداخله ترکیه پشتی وی پیک هات. کک مظهر ببوره پرسامن گهشتته که والا سوتا یک جارا داری یک جارا بله از پرسا خود دوباره بکم کک مظهر نها تی گوتن کو لسر سینور حتی کو داعش الویدری بهیز بو ترکیه مداخله نکر لیگاوا گو کرد الویدری دست به حولدانی خواه کرن تفگره خواه کرن ترکیه مداخله کرد که نها ترکیه هم بیشتر استراتژی خواب پارازاندنه گوهر هم مقابل دیجی بحث اوه کرد بازه و تیرمه وردا ترکیه دبره دا که کسی که یعنی تو شهردارا هم بیشتر شهرد مشان دا کدهات هندر ترکیه هم بیشتر که شهرد کرد ترکیه دخواست که خواجوان محافظه بکه یعنی دیجی وان همبر وان دسکیده لیبره جوه وشن دا گو او کسی که
لسر ترکیه یعنی حساب خانه و کسی که یعنی خوازن لور شهر ببشین کل کد ببن خوازی برال امریکا بن خوازی برال سوریه بن خوازی برال درکا دبن لیبله از هرم بوان را شهر بمشین از هرم وانا یعنی بیژن اوی وان حکمی وانش دست وان بگرمن نکو نهانی لدیجی که ام بیژن حیانه ها داعش لور هاو ترکیه نزیکی نو لیبله که کرمان جاتن وان نینه لیبله که نها و تزانی که جه هل بجارتن وردادا نزیکی 10 بمبی ام بیژن داعش و ایکو پککه هندوری ترکیه دا کسی سیویل کشتن دادی نزیکی 15-20 اوه مزن چه بونه ام بیژن تقیاندنی مزن چه بونه لیبله ترکیه وانا هر دیا با یک ده حسبینه نکو وانا شهر جداتر ده حسبینه یعنی وان نراسته تشتکی برگانی بله یک مظهر نها متفق افکار ترکیه هری مزن امریکا حمله عالیه کی وان نراسته که مساعدت کی بله فرمو که جمال فرمو بگوره فرمو تی گوتن نه مساعده بکه و تی گوتن لیبله از بر نه حسبینم یعنی ترکیه براستی که متفق ترکیه مزنی ام بیژن کوی صمیمی و اب کسی که ترکیه بده که سویکاست لسر کومار کری اب کسی که بمبا به سر مجلس ترکیه دا باراندی اب کسی که 205 انسان کشتی دی سرو کیوانی لامریکا اب چطور متفقه ترکیه باشه نخو از پرسا خو بگواریم کک مظهر امریکا هفکارک امریکا کک مظهر امریکا هفکارک ترکیه استراتژیک یان تاکتیکیه از دبیجم نه استراتژیکه ولی براستی کوی استراتژیک و ترکیه واری هم ندکر یعنی منفعت خو به چه هایی لترکیه را هي دخوازه کو ورگا پر را بمشه لی بلت مساعدت که از همه پر تاسی لسر استراتژی امریکاش بوی و هرمه گیش که ببیجم نه امریکا د گورا د دوره اوباما را براستی کسی می و هرمه می روجلات نتوین پر ام بیژن لهیوی اون کو سیستم که ام بیژن آشتی براتی آوا بکه یعنی تزانی کو پر کسانا که وقتا اوباما لسر رونشتن قربان شرجه کردن پر کسانه هم بیژن عیدی کردن مینی عیدا که یعنی پر کیف خواش بون مگیا گو لوه هرمه امریکا لازمه ایدینا به شهردار را به چکدار را نه به دولت فرمی را به کسا را یعنی تشتی وانی اتفاق که وارا چه بکبه لیبره ورگا نکر امریکا استراتژی خواه کلوه هرمه مشاندی لیبره لعراق لکردستان عراقی لترکیه لسوریه لیبره لمصر و لسعودی عربستان خواست که قوس هبد که دوه قوسه دا منفعت خواهد بوی وی هاویجی لسر وانا استراتژی که و خلقانا کسی که قبول نکرد مشاندن داد از ویجم نه متفقی که یعنی به دوستی به برادی من گلکی باش فهم کرد برسواته که مظهر نها پرسامن ترکیه تابو خودس نشان کرد حتی 15 ترمه اتفاق کی متفق کی هری نزدیک امریکا بو ام بیژن پشتی 15 ترمه اف اتفاق ناوبینا ترکیه و امریکا ده قلز بویا باشه گلو و ترکیه برای خو بده عالیه کیدن نه از ویژم که ترکیه براستی باریخا یعنی باریخا ناده تو علیدن بله ترکیه ام بیژن به آلترناتیف کی تنه سیاست خان نامشینه باشه آلترناتیوا ترکیه چیه؟ تنه را اتفاق که چابه نامشینه یعنی ادویجم آلترناتیو لپیش ترکیه پرن یعنی کانا کرمانجا راجی اتفاق چه بکه کانا به چین راجی کانا به روس راجی کانا به کسی که در راجی اتفاق چه بکه یعنی نه مجبور و محکوم امریکانه از برد بیجم بله یعنی گر de perspektivete de imkana ku hevkariye ke navbeyna Türkiye û Kurda de çêbibê heye. Çima tune neketî yani çima çênawe ku niha ew kek Barzanî û Tirkiye ewa xwe bi hev re tune ne ittifaqê xwe bi hev re tune ne yani bi hev re fikr û ramana wan bi hev re dimeşin çima nawe yani war kane be lê belê vê پر کسانا جوار دترسن جوار ادبیجم ممنون نابن یعنی جوار حساس دبن جبوی وی پر کسانا خازم کوام بیجن یعنی یکتیا ما بشعتینن از بعد ببینیم یعنی پر یکتیا ترکیه نب کرمانجا تنه را
bi kesê dinê bi cîranê wan re jî yekîtiya Tirkiye tim dixwazin ku bişatînin. Yani va herema va diwalane giya werganî dikir. Lê binê kekê di vê heremê da va dewletê müstemleke em bêjin bi kurmanc bi Tirka, Tirk bi Ereba, Ereb bi kurmanca, Farisiya bi Rusa, bi Rusa bi Azeriya. Yani vana li dijî hev kirine dijmane tim bi hev re em bêjin tim nîz'a hebe. Belê gelekî spas. Vê nîz ejmayînê xwe çê nekin, Belê. ne tiştekî baş e. Belê gelekî spas Profesör Mazhar Balık o stüdyoya me ya Kurdistan 24 İstanbul'ê li gel me bû. تماشاوانên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya me basî roj ya îro heta bernameyek me dinya basî roj her şad û be.